FARDC yageze ku mwanzuro wo gutereninga abasirikare mu buryo bwo kubatoza ku buryo bw'umubiri ndetse no mu mutwe mu buryo bwo kwitegura imirwano ikomeye cyane. FARDC iri gutegura abasirikare bayo mu buryo bw'umubiri mu buryo bwa martial arts. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi binemezwa ko ibijyanye n'imirwano bizamaje kwinjira mu bundi buryo bushya. Bihagaze gute? Nagezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 23 Ntwarante 2026, aho tugiye kureba situwasiyo y'ibiri kubera Warikare, Minembwe, Uvira, Mwenga, Walungu ndetse no mu misozi miremire itandukanye iraha muri teritwari ya Fizi, aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko urugamba rukomeye rwamaze gukara. Ni mu gihe kandi mba 23 yo ikomeje kugenda igaragaza ibiri kuba aho ihuriro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze gutangaza ko amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ryafashe icyemezo mu bice bitandukanye ko bagomba kuva Uvira ari ibihuha ndetse badateze no kuhava. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hazanwa abasirikare benshi muri teritwari ya Warikare, muri teritwari ya Fizi, hose urugamba ruri kwitegurwa mu buryo bukomeye. Agezweho aravuga ko hakomeje kugenda hazanwa ibikoresho byinshi muri Uvira. Andakava hagati mirongo imbere y'urugamba kuri rwa FARDC ati twe dukomeje kwakira ibikoresho, itegeko ryaratanzwe no kurwana twirwanaho, tugomba gukora ibishoboka byose tugacungura igihugu. Nuko we abivuga. Ni mu gihe kandi Andakava muri M23 navuga ko bahawe itegeko rikomeye ryo kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose bagaba ibitero. Birahura neza n'ibyatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga wavuze ko intambara ari bw'igitangira, wavuze ko ari bw'ibintu bigiye kuba bizakomera, abwira abantu ko bagomba kwitegura urugamba. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma, umutamu tugezeho amakuru biri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bigaragara, aho tugiye kureba akantu ku kandi kwagezweho ndetse n'ibiri kugenda biba. Mutama, waramutse neza? Yego, gitondo cyiza. Turatinze rero Mutama, muri iki gitondo turagira ngo duhe situwasiyo y'ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza ubu byifashe gute? Yego, ni situwasiyo igaragara ko FARDC mu mugambi ukomeye cyane wo gusa naho ishaka kwigarurira ibice byose isa naho yatakaje hano muri Sud Kivu hafi y'umujyi wa Uvira ndetse n'aha Minembwe, aribwo buryo ubona ko bukomeye cyane kuko mu gihugu cy'u Burundi kuri airport Melchior Ndadaye hamaze kugeza ibikoresho byinshi ndetse byanambutse ibyinshi biri Uvira, harimo imbunda z'imisada ziyongera kuzo basanga mu zinari mu deployment atandukanye ndetse harimo na drone nshya zaje ku buryo ubona ko muri aka gace hari ububiko bukomeye cyane bw'ibikoresho bigezweho kandi bijyanye n'uburyo babikeneyemo muri iyi minsi bijyanye na operation bari gutegura muri Sud Kivu ndetse no mu bice bya Fizi, ndetse ubona ko babishizemo imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru muri FARDC. Yego, ni uburyo ubona ko bafite umugambi wo kwigarurira ibi bice byose birimo bisatira uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu Minembwe. Hari ubwo buryo ubona ko operasiyo zabo uburyo bazitegura ingabo ziri kugenda ziyongera, hari n'ingabo zose ziri bihugu bisa naho byabaye nkaho biza muri coalition ya FARDC harimo Burundi, Tanzania ndetse na Angola. Bigaragara ko mu bice bya Minembwe basa naho bagabanye, hari ingabo za Tanzania cyane arizo zisa n'izigwiriyeyo mu buryo bushoboka ndetse ingabo z'u Burundi na Angola zikaba zisatira ibice bya Plaine de Rusizi, ubona ko ziri kumwe na FARDC. Urabona ko ari ibintu basa naho bagabanya operation ndetse mu bice bitandukanye hari umugambi ukomeye cyane w'ibitero byitegurwa ko bizaba ari simusiga bijyanye n'uburyo ubona aka gahenge gasa naho gacecetse karimo operation ku ruhande rwa FARDC. Yego, kubirebana na deployment biravugwa ko Burundi bwohereje abasirikare n'ibikoresho, FARDC nuko M23 nayo nuko. Ibindi uravutubwira byo ni ibihe biri kugenda biba bijyanye n'ibimenyetso bigaragaza imirwano ikomeye?
yego niko bimeze kuko ubu mu makuru ahari nuko mu gace ka Karemyi bigaragara ko hari abasirikare, ubwo ejo byavugwaga ko hari abari kuva hano Baraka berekeza Karemyi mu buryo bwo kujya gutanga sapoti za Katanga mu ntara ya Katanga, ariko amakuru ari nuko hari ingabo zimaze kuza hano Karemyi ziri kwerekeza mu bice bya Baraka, ubona ko zije gutanga raporo muri ibi bice, ubona ko biri gutegurwamo urugamba rukomeye cyane hano urinjira muri Uvira ndetse no mu Minembwe. Ubona ko ari igice gisa naho bashyizemo imbaraga zikomeye cyane badashaka gutakaza, ku buryo ubuyobozi bwo hejuru butiyumvisha uburyo ki imirwano itajya igera ku byo bifuza bijyanye n'ibikoresho byiza muri kino gice bihenze kandi byinshi, n'ingabo zikomeye baba basa naho zatoranijwe muri izo operasiyo zose ziri kubera muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Yego, ni uburyo ubona ko M23 aya makuru iba iyafite, kuko nayo ubona ko muri iki gice cya Plaine de Rusizi ariyo imyiteguro ikomeye cyane, kuko ubwo bakurura amakuru ko hari imbunda ziremereye cyane ziri mu bice bya FARDC igenzura bimaze kubakwa mu buryo bwo kugira ngo bakumire ibitero byabo. Nabo niko bimeze, nabo mu myiteguro ikomeye bari kuorganiza ibikoresho bihambaye, ndetse ubona ko nabo biteguye ko isaha n'isaha bagabwaho ibitero na FARDC. Rero hakaba hitezwe utangiza urugamba, kuko ubona buri wari wese asa n'aho ategereje undi. Iyo usa n'ubajije buri wese akakubwira ngo dutegereje ko batwataho umuriro ubundi tugakora igishoboka. Rero ni uburyo ubona bifashe muri ubwo buryo, ariko isaha n'isaha hari uzatangiza urugamba bijyanye na sitasiyo n'amakuru agenda akurura ku wundi, y'uburyo bwo kubona ko buri wari wese aba adashaka ko yagagwaho ibitero bwa mbere. Ko byanze bikunze hari ibintu byinshi bari basa naho bahishwe, kuko iki gitero kije nyuma y'iyo operasiyo habaye, ndetse banavugaga ko igihari itarasoza. Urabona ko byanze bikunze bahishwe byinshi cyane muri kano gace ko FARDC ishobora kuba hari ibice ifite hano hafi ya pariki ya Virunga, ku buryo bashobora kuba bafitemo pozisiyo zikomeye cyane, ku buryo ubona baza gutakota muri aka gace. Ni ikintu cyateza umutekano muke cyane ku baturage rero, kuko barwanya amasaha menshi cyane guhera saa tanu z'ijoro ukageza mu gitondo. Urumva ni igihe kirekire, kandi harimo ibiturika byumvikanaga mu nce zose za Goma ndetse no mu nkengero zayo. Ni ikibazo cyateza umutekano muke cyane ku baturage, ubona ko habayeho guhungabana. Ubu hasa n'ahatujemo, ariko ntabwo baragira agahenge, kuko ntabwo bafite amakuru neza y'uru rugamba uko rwari rumeze ndetse n'abarutangije, kuko barakeka ko ari Wazalendo, abandi bavuga ko ari FDLR. Ntabwo bazi igice zaturutsemo, ntabwo ubu bazi aho ziherereye. Ni imirwano yabayeho yumvikana, ariko isa naho yabaye nk'ibanga cyane mu buryo bukomeye, kuko bwakeye babona nta bimenyetso na bimwe bigaragara uretse muvuma y'abasirikare bari kuhagenzura bari mu 23, ariko ubona ko bataramenya iyi mirasire n'igiturika rikomeye kuri uru rwego, iherezo ryabyo uburyo byagenda. yego, M23 ihagarara gute cyangwa se kugeza ubu ngubu ihagaze ite, nyuma y'uko igise cyabigaragaye ko isaha n'isaha uyu mujyi wawe usangwamo hakaba imirwano ikomeye irenze yigeze iba? Aka ni agace gashobora guteza imirwano ikomeye muri iki kintu cy'uyu mujyi wa Goma, kuko ubona ko ni agace nabo ubwabo bagenzura ariko batizeye, kuko iteka ryose urabizi neza ku munsi w'ejo ko bavugaga ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashyizweho na M23, ariko bakaba batanga ripoti kuri FARDC imikorere yose, ubona ko ariho raporo bazitanga. Rero bikaba ari ikintu ubona bisa naho cyabacanze, ku buryo utamenya sitasiyo y'abaturage bahangaha imyumvire yabo. Urabona ko cyane cyane bakorana n'iyi mitwe ya FDLR na Wazalendo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko ndetse banahamya ko abenshi mu bari hano bakomeye, aba mu bacuruzi n'abafite imitungo isa n'ikomeye, abenshi bose bakorana na FDLR cyane, ku buryo ubona ko kugira ngo babashe gukumira ibi bikorwa by'ibi bitero biza biturutse muri izi nzira bizagora cyane M23. Yego, reka tujye ku zindi aksi. Muri Masisi ho ahandi bahagaze gute? Mu minsi ishize n'ubundi twumvaga muri Bashari Mukoto naho urugamba rukomeye rukaze, ho update zari kugeza ubu ni izihe Mutama? Yego, niko bimeze n'ubundi muri iki gice hariho mu gace ka Grupoma ya Basha muri Mukoto na za Karembe, Mbesi,
n'ubundi mirwanire yo kuri Wazalendo ishobora cyane kuri M23 ku buryo ubona ko ifite intego y'uko ishaka kubigarurira icyo gice kigenzurwa na M23 kandi ubona ko ibi bitero nayo ibigaba buri munsi cyane kuko hashize ibyumweru hafi bigera muri 2 aka gace nako kadatekanye baza gutafata buri gihe ni imirwano bakora bakabasha kuba batahigarurira ariko ubona ko badahagaye mu 23 ariyo mpamvu ubona ko baramutse bagize uburyo babona musada ku buryo bwa partiyo yaba isa naho ari nini muri kara gace kandi pozisiyo ze mu 23 muri ibi bice bari mu bice bitandukanye harimo intera ndende ku buryo bageze nk'igice binjirira kugira ngo babone sapoti bya Ebola cyane ubona ko ari ikibazo kiri muri Masisi kijyanye na diplomacy za M23 uburyo ubona ko bafite ibice byinshi bagenzura ariko ingabo zihagenzura ari hehe. Yego, ikindi kigaragara cyo ni uko muri Masisi n'ubundi muri grupoma ya Gashuga hano muri Gashuga grupoma ya Basha n'ubundi naho imirwano y'Abazalendo mu gace gasa n'agatatira muri ibice bya Mpita ariko mu birometero nka 7 batezemo ambushi ari operasiyo ya M23 yari isa naho irimo kugenzura ibyo bice kuko ari agace kagaragaramo umutekano muke cyane bijyanye no kubona ko Wazalendo isa n'ibintu bikomeye cyane muri izi bice nabwo bayirasheho bikomeye ariko isa naho ibasha gutakaza ibice byinshi muri ako gace ariko naho yagenzuraga mu bijyanye n'umutekano wariyo ikikango cyane kuko ubona ko hariyo pozisiyo za Wazalendo bikomeye kandi M23 muri ibi bice ntabwo ikunze gusa naho ishyiraho pozisiyo zikomeye ku buryo ubona ko ari imbogamizi cyane ziri ku bijyanye n'umutekano ariko ubona ko FPR imaze gusa naho ibimenya kuko iyi bice isa naho yazihariye Wazalendo cyane ariko iramutse yabayeho kwihuza ahangaha mu 23 ishobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza cyane muri ibi bice kuko ubona ko isa naho yashyize intege nke cyane. Yego, reka noneho tuje no muri Side Kivu Minembwe update zari urugamba rukomeye rurakaze naho ndagira ngo duhe ishusho y'ibikobera muri Side Kivu kugeza ubu. Minembwe umunsi w'ejo imirwano yari hari ndetse n'igitondo cy'uyu munsi muri iki gice n'ubundi cya Runyungu nako cya ruguru hafi ya Kwezero ni ibice ubona ko hari operasiyo zisa naho zitujemo ku buryo nta drone zisa n'iziri gukoreshwa hano ariko FARDC urabona ko isa n'iri kuorganiza ibice isa naho yatakajemo mu minsi itambutse uburyo ubona ko hari operasiyo iri gutegura ariko ubona nta mbaraga nyinshi babishyiramo bitewe n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Prime Belfuse ubona ko hariyo amabwiriza mashya atuma operasiyo yo mu Minembwe isa naho itujyamo cyane ubona ko basa naho babaye nk'abashyiramo agahenge ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa ku buyobozi bwo hejuru kuko ubona ko operasiyo nyinshi ndetse n'urujya n'uruza ruri kubera mu nce za Prime Belfuse ndetse na Uvira ariko mu Minembwe ubu hasa n'ahari agahenge utamenya impamvu yako hari ikekaho ko hari ikintu FARDC urimo gutegura yaba muri Prime Belfuse cyangwa se mu Minembwe bijyanye n'uburyo hatuje. Yego, ni ikintu rero ubona ko mu nce za Uvira cyane cyane ahangaha kuri uyu muhanda werekeza kuri aka gace kagenzurwa na M23 wa Kamanyora ubona ko ari ikintu kimeze nk'aho ari amabwiriza akomeye nta rujya n'uruza ruhari habe no kuvuga ngo wabura n'umunyamaguru byibuze ngo uve mu cyerekezo cya Uvira werekeza muri izi bice zindi zigenzurwa na M23 cyangwa ngo uve mu cyerekezo M23 zigenzura werekeza muri Uvira ni ikintu kidashoboka icyo waba ukora icyo ari cyo cyose ntawemerewe gusohoka no kwinjira muvoma yabo irakorerwa mu bice bagenzura byonyine. hari andi makuru n'ubundi yanditswe ejo ndagira ngo nabwo nyabwira abadukurikiye ubwo noneho tugarutse utujana na Mwenga ndetse no mu bindi bice by'Ifizi nawo tubwira situation.
mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka ku baturage aremeza ko mu gitondo cyo ku cyumweru ari bw'ingabo za FARDC zakoresheje drone mu gutera ibisasu mu bice bya Kalingi no mu nkengero no mu nkengero zangaha nk'uko bigaragara. Oro bavuga ko hari ibisasu byatewe mu bice biza Karingi no mu nkengero za teritwari ya Mwenga. Karingi iherereye hagati ya Minembwe na Mikenke unyuze mu nzira za Bisambo, ikaba rero kandi kunze kuba ari ahantu hagoye kugerwa mu bihe by'intambara. Nk'uko ubuhamya bw'abaturage bigaragaza, drone za FARDC zatambutse mu ijoro zitera ibisasu mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi. Mu ijoro ryo kuwa gatanu bishyira kuwa gatandatu nabwo zateye ibisasu mu Mikenke ahatuye Abanyamurenge. Umwe mu baturage utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati, mu ijoro drone zaratambutse zirasa mu bice bya Fizi, naho mu gitondo ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 zituruka mu bice ziza kurasa Karingi. Ejo nibwo zarashe mu Mikenke. Ibikorwa byongeye kugaragaza ubukana bw'imirwano ikomeje gufata indi ntera muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basigaye mu bwoba no mu guhungabana bikomeye. Umutekano urahungabana cyane. Abashinzwe umutekano hamwe n'imiryango mpuzamahanga barasabwa gukurikirana imikoranire y'ingabo mu rwego rwo gukumira ihombo ku baturage batagira kivurira. Amateka y'aka gace aragaragaza ko imurenge n'ibice byaho byagiye biberamo imirwano itandukanye n'ubwicanyi kandi gakoreshwamo indege zitagira abapiloti, byagiye bituma umuturage ahagirira ibibazo bikomeye. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kugeza ubu umubare munini w'abagenda muri ibi bice waragabanutse. Ni mu gihe kandi bitangazwe FARDC kuri ubu ikomeje gufunga umuhanda uva Uvira werekeza Bukavu. Bijyanye n'amakuru y'ubutasi bafite ko mu gihe uyu muhanda wakomeza gufungurwa bishobora kuza gukurura andi makuba akomeye kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko igisirikare. Nk'uko rero dukomeje kugenda tubibabwira, reka twumve noneho ibiri kubera no ku zindi axe. Mutamaro ndagira ngo tujyane ahandi nawe tubwire situation ihari. Yego, muri kaserekera muri Mwenga hari operation isa n'iri gukorwa na FARDC, ndetse ubona ko ari agace nako kari kongerwamo ingabo ku ruhande rwa FARDC mu buryo bwo gusa naho bakumira M23 muri ibi bice. Ubona ko yashatse gusa naho ishyiraho ubusatirizi cyane ku buryo yegera izi nce zerekeza Baraka, mu buryo ubona ko ushaka kugira amayeri ifunga yerekeza mu bice bya Minembwe, ku buryo operation yagorana cyane kuri FARDC n'ibi coalition, kuko ubona ko ari ince zikoreshwa cyane uturutse hano Baraka werekeza mu Minembwe. Ariyo mpamvu harimo kongerwa ingabo, kandi ubona ko bafite gahunda yo gusa naho bagaba ibitero kuri M23, ubwo ubona yo yari imaze gusa naho ituje mu duce igenzura, kuko ubona ko twari uduce tw'ingenzi cyane kugira ngo inzira nyinshi ziri hano zijya Baraka zisa n'iziba zikontororwa nayo cyane, ariko hakaba harasigayemo uyu muhora gusa ubahuza na Minembwe, kandi ubona ko ari umuhora ukomeye ufitiye akamaro coalition ku rwego rwo hejuru, ku buryo badashobora kuwutakaza. Aka ni agace rero kari kujyamo ingabo zitandukanye, kuko hari kugaragara nk'uko hari abasirikare b'abanyangura babaye nk'abajyayo, kuko hari umuvuduko mwinshi cyane ku ruhande rwa M23. Wabonaga ko ishaka kwigarurira ibice byose birimo bigenzurwa nayo muri kano gace. Rero FARDC ahangaha yabaye nk'ishyiraho inkumirizi cyane, ku buryo ubona ko ari ikintu gikomeye cyane kuba batakaza aka gace gabahuza na Minembwe, ariko ubona ko force zaturuka ruguru mu Minembwe zidashobora kubasha kugera hano Baraka bizoroheye, nk'uko aba baturuka muri Mwenga muri ibi bice byo hafi ya Baraka babasha kuhagera biboroheye cyane, kuko hano za Itombo ndetse ubona ko biri mu cyerekezo cyane kijya Baraka. Niyo mpamvu ubona ko FARDC yashyizeho imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru rwo gukumira ibitero n'umuvuduko mwinshi wa M23 yari ifite muri ibi bice. Yego, naho kubirebana n'abanyamahanga Batanzania ndetse n'abagenzi babo bo update zari nizi. Amakuru agenda kugwayo cyane nuko ubona ko atarimo kwihuza cyane ku ruhande rwa
wazarendo ndetse n'abanyamahanga abatanzania cyangwa ingabo za Angola zihari, harimo ikintu kidasa naho kiri kumvikana ko nta guhuza muri operasiyo barimo, ubona ko byateje n'umwuka mubi cyane ku buryo ubona ko gukorana na wazarendo kuri izi ngabo zaturutse muri ibi bihugu batarimo guhuza, ko badashaka ko bakorana operasiyo bijyanye n'uko batajya bahuza muri operasiyo ku rugamba. Ubona hazamo ikibazo cyane cy'uko aba wazarendo baba bavuga ko abasirikare basigaye birebaho cyane batinya gupfa, ndetse batajya bajya ku mirongo y'urugamba imbere, bagasa naho boherezaho wazarendo. Ni ikintu ubona ko kitarimo guhuza, ariyo mpamvu ibi bihugu bisa naho byabaye bifata umwanzuro y'uko bashobora gufatira ibyemezo wazarendo kuri FARDC ikaba yabakora muri operasiyo cyangwa se ikareba ubundi buryo ibigenza, kuko basa naho babavundira ndetse bakababuza uburyo mu mirwanire yabo. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.